Meghalaya Cricket Association ne kasisa jain kalalek ban ajirap ya kalong yeng jong Ifiruza Khan bat Irazaya Ahmed kibadai arngut kitayele ka cricket babonam kejala kibla khlat no na kajingtwa khando kabla ja hau nailur mentau snam hadobi ghat laban hakane khaski haswa ban ajirap nakalyang ke MCA hapo kejelam unaba bahata charji u convener ka task force jong ka BCCI hakajiran lang u vice president ba dipul rentatiang u general secretary ba Gideon Kharkungor bat kirkhot jong ka sunjuk kilalek ban pej ya ka jaka ka belaja ka jingtua khando kabalarat no ya ka yeng ba kitei ki arngut kitei la ka cricket ki shong kisa hadien kan ye shwa ban a jingarap lapen long ya jilang ka belengkot bat la yo ru ya ka jingran kenthop na du naba batajaji u vice president general secretary badru na ukpa jong Ifiruza Khan ka MCA kal a jingarap da ka song pisa leng ba ka chek ka ba marsan pho hajar tengka sha kitei ki artli ki long yeng harngkat ki sunot bu sa kan mau bat na lor kan ye ki khot jong ka sunjung kilai lum senyang ru paradokot ban a syakete hilong yeng kani kaliang jongka Meghalaya Cricket Association aku tuka sengi bangiyo sengau ya tuka jingja ka sengau si baba ngira do no ya Razia Ahmad badi Ifiruza Khan ni kom ka association nimla ban sotho ya ka ke jingja ka tuka sengi andai ladangi wan hakane ka jaka ban yo I ban sakhi hi la de ngira yo I ke jingklat no begini arngun Oat ya Ifiruza alap ya kamet yang I hadian laisngi andai ke jingdo ke bakrau tolong om tang ya ke yeng kasam ani be idan ikpa idan ni bahayung basam Ifiruza bahayung basam dia dan sya Sitsagar sya Assam andai tolong ke jingdo ke bakrau yagi kum ka association namar ya kini arngun Kidehi kita gi balamprang haka jingi lakai cricket hapadeng gi kenthai ni kum ki association members ru ni dan ya ka jingya nanti ke jangi ringkat dengan kenau gi jong Razia bat Ifiruza ru dadu kidang kena kilayawan ilakai 10 kemudian gila itu itau la bon snam baka jinglong ke jangi association la kalong MCA la ni po SCA ru ni itu bahai gi player namar ba nya dan lang hamadan te yakini arngot lay tingi itu bahan namar ba yesidan ki club cricket ru te ki awan bagi balong ki smart bah banila kai tengi la itu lalong kum ki para gi jangi lalong kum ki khon gi jangi ai isotho jikran jing ba nabaru la penshai bah la kren mahmat jangi ya ka jingdo ke bakrau yakini ki arngot te nakaliang ke jangi ru ni yo ban keren chicken tin Argentin na menta ka yeng kasam ka jingdo ka lang ka bakrau ai ni tip ke baro ke di jepenya ke jong banajrang ya ke bangi nginget te ngir na ka liang jo association ni dan rengkat hibat fi aman la ka por namar ba ngingin yai kan mau tu mengila tho hai ti ding tho jengiru ya ka contribution ke jongki ya ka cricket ha ka state ke jongi namar kini gilami khmat namata ka jala ke jongi te namata ke bakilale tengiru ngiklai banyarap ha kanu ke benta ya ka yeng kasam ha kalong ha yeng jongi Razia dan ni yeng jong Ifiruza te ngi solam ya kata bat ngi ai ke ti ka diang ke ti kaman ya ka yeng kasam hibaro Pengai ku play kini ki parlat jangi ki bawan hang ne baro badlese ba hakini ki por komta baka government ro kamsa bangin yalang khambon ndrai ki babon ki la tha ya kata ka message ba ya kenma ba ko bendan lang hukum kani ka por mengeyo ban no ban yarap ya kani ka yeng ba yo ban syam kum kita jingja